خنجینیەکێ بێدەنگیە xwe li qonexa Mîrê Botan bicih kiribû. Kesî nizanibû bê ew ê çi jê derkeve. Ji roja ku Mîr ji Nêçîrê vegeriyabû, vir de jiyana qonexê hatibû guhertin û tehm ji kesî re nemabû. Wek li ser derziya bin hemû kes li xwe miqate bûn. Mîr ew dîmenê odeya zînê jî bîra nedikir. Fêm kiribû ku tiştek di vêya de heye lê ji hev dernedixist. Vê yekê ji hundir ve ew dikot. Nehetî nedidayê. Tim bi kujekî hişê wî de bû. Loma bêhna wî ji wê gavê teng bû. Li dû wê roja ku her sê bira derketibûn hevdana bacê, bi rojekê Mîr sibehê rabû di ber xulaman re derbas bû û hat ser sifreya taştê. Bi çêya fincana ferforî lêva xwe şil kir û bang li xulaman kir û got: Werin vira, vê sifreyê rakin, dilê min naçete xwarin û xurîniyê. Mîr rabû berê xwe da derî, wanê bû û rûnişt. Bang li xulaman nekir. Li hesabdaran jî nepirsî. Ji ber xulqê wî yê teng kesek newêribû biçûya hinda wî. Zanîbûn Mîr bê made, mirûzdayî ye. Xwe dan alî û hemû ji hêwanê rabûn. Taliyê berdevekî kal û bixatir ji nişka ve rabû û bi heftê ket. Qalûna Mîr da girt, pereng berda ser, agir veda li dorê nêrî dest da bi elîvan ku xuya kir ku nekir Mîr xwe tev neda û poz pê nekir. Kalo li xwe ma heyîrî derket derve. Hatinda xulaman wî jî wek Mîr hezîn xwe bê deng ker û lal kir. Xulaman jê pirsîn: Mamo, ma Mîr ji te re tiştek negot? Kalo bi tenê serê xwe hejand û bi lalî got: Na. Mîr li dîwanê li ser wê gavê difikirî. Her ku diçû bêtir ew diêşand, bê hurmetiya ku Memê Alan li hember wî kiribû dihat bîra wî. Xwe bi xwe derbasî hêla jinan bibû. Li erdê kurk û eba ji xwe re bada bû û ji ber min ra nebû ser xwe. Hêrs û xemgîniya wî zêdetir bû. Ji xwe vê hêrs û acîziya nehiştibû ku bi şev xev têkeve çavên wî. Sêpesanê Mîrê Botan bekoyê ewan li derve li pişt derî sekinî bû. Wî texmîn dikir evê xemgînî neheretiya Mîr ji ber çi ye. Di dilê xwe de digot: Ji aniha çêturtiniya niha fersend e, her sê bira jî ne li vir e. Wextê ku ez derbekî li wan xim tat, ez ê him heyfa xwe ji wan hilînim, him jî rê me bidim, lê bê bila peyva min guhdar nekirin çawa ye. Beko wek her car dîsa bi pabûsî kete hundir, destên xwe dan ser hev, xwe xwar kir û bi lalî ji Mîr re got: Mîrê min, ez benî, ez ê tiştekî pir muhîm ji te re bibêjim. Min ji berê te sond xwariye ku di derheqê vê qonexê û kesên di vê qonexê de dijîn çi tişta girîng bibihîzim, ez ê ji te re bibêjim. Lewra ev peyvira minî sereke ye. Roja ku Hesan agir bi axurê xwe xist, te dît ku Memê Alan li odeya xwe hate zînê bû. Ma tu zanî ku çima Memê Alan ji ber te re nebû. Niazê tiştên ku min bi vê çavên serê xwe dîtin ji te re bibêjim. Piştî ku tu rabûyî çûyî, min dît ku zînê ji paş Memê Alan derket, reviya çû. Min bang li te kir, lê tu li paş xwe ve negeriya. Te îcar sebeba wî ya ku ji ber te ranebû fêm kir Mîrê min? Dilê Mîr ji ber van gotinên bekoyê şiya. Bêhna wî diçûkiya dest û pêçiyên wî ji qehra dilerizî. Çavên wî yê bibûn wek tasên xwînê brûsk jê çûn û got: Beko binêre, tu dere wan li min bikî, ez ê hustê te bidim ber şûran û goştê te bavêjim ber kûçikan. Beko ewan got: Heger tu ji min bawer nakî, ez ê bikim ku ev bi devê xwe yekî ji te re bibêje. Pest û bestûrê bide min, niha tu lîstikekê li darxî. Bila lîstik di navbera Memê Alan te û Memê Alan de be. Lîstik bila bi şert be, şert bila ev be. Yê
تێک شووی ئەوێ پرسا ku jê tê kirin ji yê serkeftî re dil bibersivîne. Ya li te dikeve hema tu lîstikê de zorayî bibe bese. Wekî din tu eleqeya xwe jê nîne. Mîr hinekî bêdeng ma fikirî ew plana Beko di cih de dît û bang li xulaman kir û got zûka yek ji we herin ji min re bang li memê alan bikin. Ez îro naxwazim ti kes werin hafa min. Hewşê raxin û lîstika kişik li wira deynin. Herin heçî beg û giregirê cî zirê hene vexwînin bila werin. Roj dihart bernîvro. Tavê tîn û rûnahiya xwe dida ser bi bedena birca belek. Mêvanên Mîr hêdî hêdî yek bi yek û cot bi cot dihatin. Memê Alan jî banga Mîr bi dilxweşî qebûl kiribû û hatibû di nav civata Mîr de rûniştibû. Ji mem hebû tişta ku qewimî ye jîr Mîr ji bîr kiriye. Di dilê xwe de digot Mîr ji bo xatirê hersê birêyan her çi qusûra min hebe avêtiye bilingan. Ji xwe li cem Mîr û hekiman jî adet ev e. Wextê xwarina nîvro hatibû, sifre li hewşê hatibû raxistin. Mêvanên Mîr yek bi yek jî sifrê re parê meftûnî, selete û îrok vedikşan û radibûn. Hinekan qalûn dikişand, hinekan jî hêdî hêdî sohbet xweş dikirin. Bi dervekê re Mîr vegeriya ser mem got mêvanên min ê giran û hêja. Min dil heye ku îro ez û tu em bi şert bilîzin. Kişik vaye here kerem bike were li me meqabilî min rûnê. Serseran ser çavan Mîrê min. Şertê min ev e, şertekî sivik e. Heçiyê ku têk çû ew ê pirsa ku jê were kirin ji dil birbisive. Mem got baş e ez benî. Heçî emr fermana Mîrê botan li ser ser û çavên min e. Min jî dil û can şertê te qebûl kir. Mem rabû hat li miqabilî Mîr xwe berda erdê û li ber textê kişik rûnişt kele Şah Wezîr fil peyak bi cih kirin lîstika destpêkir. Mîr lê heybû ku mem lîstikvanekî zor e. Wek li meydana herin hevdû mem û Mîr hevdû gerandin. Mêvanên Mîriyê ku li wana temaşe dikir tavila gahaştimê qenetê ku memê Alan xurt e. Dîtin ku Mîr ezî nikare barê wê lîstikê hilgire û di binê de deciqe. Mem ket nav leşkerên Mîr, deriyên bircên Mîr hilweşand û ketê hundir. Siwar ji hespan xistin. Peya dan ber lingên fîlan, pêşpêşî û fersens ji dijmin distand. Li wezîr hat xezebê û şahê bircê hêsîr girt. Pêre madê Beko qilipî ditirsiya ku pîlana wî pûç derkeve. Mem tifti fersen nedida Mîr sê dest jêk birin. Mîr têk diçû. Wî soz dabû Mîr ku ew ê mem tê xefeqê. Lê ji bona viya divê Mîr ev têk bibira. Nema zanîbû bê ew ê çi bike. Bi carekê re çavê Beko bi zînê ket. Dît ku zîn li ber pencereyê rûniştiye. Ji paş mem ve berê xwe li Mîr e. Li hewşeyê dinere. Beko bi vêya pir şabû. Fersenda ku ew ê karibû mem têk bibe ketibû destê wî. Keniya destê xwe bi bernav raha xwe ya kose û bi lalî ji Mîr re got Mîrê min ez benî. Di lîstikê de carinan Siûdê mirov bi cih tê. Ji lewra divê Mîr û mem cihê xwe bi hev biguherînin. Bila mem here şûna Mîr jî li şûna wî rûne. Lîstikvanan biya wî kirin û cihê xwe bi hev guhertin. Mem hat pêşberî dildara dilovan. Lê çavên wî pê neket. Rêviyên ku di serê Beko de dilîstin dîsa dest avêtin fen û fûtan devê xwe bir û anî û cifatê re got ew ê birca me bircek kevnar e. Hele ji xwe re lê binerin bê neqişekî ecêb lêne. Bêhemdî memê Alan jî serê xwe rakir û li dîwarên bircê nirî. Wek Brûs Lî xere cîfî çavên dildayî ketibûn behra çavên dildarê. Aqil terka serî da hiş lê nema. Can ji
جتن رابو چوفلتی ناما هایا مم جلستکی هبو هما دست و تلیه مم لسر تخت کشک دچونو دهاتن میر چه دکه او چه دکه نمازانی بو فیلو هست بخواه بی که بفکره را دستی میر دکر بکو دکنیا و دگوت میری من از بنی لستک سعوده جهه میر عزین جناف گوتنین بکو باور دکر کو کیفاوی جلیستکی را دانی پر ناجوت پیر میر شش دست جمعه آلانگ بر و بسرکت خلام و خزد مرکان راهشت کشک و تخت جه ناوان را کرن و گاوی زینیجی خواه بر پنجره دا حالی حتی که میوان میر را نبون پر جمعه نکرن میوانان دستور خواستن و چون ممجی خواست را به میر نهشت که هر مجبور رو نشت پشتی که کس نما بکر را بوهات نزیکی لمم کرو گوت شهزاده لگوری شرط تا میر اوی میر پرسکش تا بکه ممی آلان گوت سرسر من بلا بکه که از بنرم بی پرسا میر ما چیه ممی آلان خدا بنده پرسا میر بوتا میر گو ای میوانی عزیز مگوتو بکو کی تک هر اوی شر دیوی سرکفتی بینجه از دخوازم که تو حسکری آخوا جمع رب بیجی که ام بنرن به لایق تیه هگر که لایق تبه امیجی تره بخوازن در کرم بکه دورا پی و یا تیه ممی آلان نل بنداوی پرسی بو شاش ما بو شرد میریه لکی دجوار بو نزانی بو که اوی چه برسوی بده فدی کر کو سری خو برا برخدا بکوی عوان دویا بو کو پی ممی آلان درخستا جوی فرسنده کو بی دنگ ما بو دخواست بگی جا ارمانجا خو تاولی خواهوت ورتیو گود میری من از بنی حیفاته اوکو مم قال حسکریه خواج درابکه هما بلا خیال تشولینکه من جارکی حسکریه ویدی تبو از میری خوره به چند پیوان قالاوی بکم جیریه که یکا کچاله هر چاوکی وی لحیلکی دنرن لیوک وی لجیر یک لعزمانه رشو هشکو لیف شینه هاو چرم لسر داری هستیانه به اصلو بی فصله هما دفجه برده بیا من تو سوالک دنجه بکه و گاوه زینه دیسا خوادابو بر پنجره و لدلال خوادنری پشتی که من وان پیوان جبکو بهیز دیسا آوریم وی چون سر پنجره که زینه لبر بو به هرس را بو بکو را قیریا گود نا بس تراوان بکه عسکری من نوک کتو بجی نکه چالو نجی چاوین وی هر یک لحیله که دنرن نه هشکو نجی رشه لجور لزینه نری بکو جی لپنجره نری جبر کو زینه دید بکو لوی دنره ایدی خوش پنجره دا آلی وکو بی هشوی هشی خواه ده پیوه بمگود روش جه ده حسیده حیف وستر کشوقا خواه جه دستینن بجنوی وک سپینداره که چاوین وی مینا چاوین خزالان بروین وی وک کوانان بجان کن وی وک تیرانن پوزه وی بچوکو پوزمکا وی بشرکه کلین سور رنگی خواه جه لیون وی تنه گرتنه دمن وی پنبه قرقا وی مینا قرقا قازانه گزین مینا محرم خواه بر سر ملو پشتا وی بردانه بیسکو بر چامن خواه لبر چنیا پان به جه کرنه ولوسو سنو بیبونان بینا خواه جو بیستندنه به اصل خاتون کردایی خاتون وی ولاتا مزن خانما 14 جریانه ناوی وی زینا زیدانه زینا مرحمه دره من نبو کلو علما برینداره بیره میر رابو سر خواه خنجر خواه کشاند و دا قرقا ممی آلان همو خلام و خزمتکاران لبرا بون لوی قومین شاشم دمات مایمان هرسی میر خوف خسته بو دلی هرسا میر خوف خسته بو دلی همویان میر به سرد ممی آلان و قریا گوت هی رزیلی حرام تو چوال حنبر من بی عیبوف فدی وان پیواندکی ازی آنها سریتی بی مجی لورا جیبکم و لاشه تبا ویجم سر برکوچکان ممی آلان جی شاش ما بو به چوا اف پیوان هم به ای داخوازا ویجی دوله و وی درک هری کربو بکو خواهوه دست میر گوت نکه میری من نکز بنی تو آن هاوی بکجی اوی نبرا تو پسما من ته خرابه یا باش اوی که توی با وجه زندانه جبر کل لبر تا بیعدبی کریه و جخوا ویش شاهدی تجی هنه حسن و براین خوشی نکارن تشتکی ببیجن
میر حق دا بکو خنجره خو خست برخواه و بر سر لشکر و محافظن دا قریا اون چه سکنین زوفی رزیلی بیعتا بگرن و با ویژن زندانه لشکرین میر تاولی دستین ممی آلان خستن قیدان و بری ویدان زندانه او برن حجره کور و تاری لورا دانین دری لگرتن و جنوی وقتیان ممی آلان تیری دوخان حیوال چاردان موما قندیلان مزینا بازار مغرب کردی آلپاشا سلطان کردان بفن فوت تفدر و حیلین بکو اوان کد بزندانه وشوه ده زندان ده خوا ممنعات و رانکت حتی سبی شرما تمل بوقتی امیر عزینو بکوی اوان ده فکری دلی خود ده گوت به تقدیر خودی تشتک ناقامه از بلند فریام و نظم کتم نهاد ناوا لپین واندمه وقتا که گاوا که از جی هنکان ده قهرم من جی او داویتن بنی زندانی از نده فکریم کو بسر من را خدای عالمی پادشاه هيا چیزانه و راشا که از ناچتمی بلکه جبر آخو قدرین هن فقیر و فقریان به لعرد دیوارین زندانی نداوی نری دلیوی به حالی وی شوتی دور رج خورا گوت مالا من بشوته ما قید مر ره دامرن میراتونه مروف تشتک دا بر چاوین خو حبتی وی تنگی جی ببینه من دیو باوی خواب آبی خو بگلی و تخت و تاج خو بردان در ریا چاوین رشت بلک ده ایرو تنی از چتم تنگی هگر که از هاتم حفظ کرن و کتم زندانی هر حال در ریا زینی زیدانده مگاوا از جوالات خو مغرب بیدارکت من گوانا گشتک ندا بونچاو مروف نزانه خودی چاغو چاوال مروف دری خیره ودکه دستی سبه ده گاوا کجسر می دستی سبه ندبیا زندانی مم عبا و حروانی خوال خواه پیچا بو و هینا نخ حلماش کربو بکو هات بردری زندانی بانگ لممی آلان کرو گود قراممو ما مجتر نگود 35 سال بری ازو باویته ام دست براکی هفدو بون جبوز روان پیا بو و وره لمال آبی خواه ببه میوان لی تچکر تو چول لمال حسن چکو قرطاجین بو میوان تیجر بلا ورن تخلاص بکن جوی حالی هان ممگوت بکو او بازار مغرب بازار جی پر مزون و گرانه لسر 366 محلنه هر محلیک لسر 366 دریانه بازار لسر 7 چیان پامبویه شیوار و حتی دست سپی فکینا کشتیانه خوشین و چلپینا پیلین باریه از ممی آلانم سلطان کردان خودیه تخت بازار مغرب ما لیرو زمان زانه ایرو از ده بین زندانه ده گرتیمه تو سربستی تو چه ده بیجی تو زانی قی اوی حرز برا جمن و تر وگرن و ویگاوی امی هفدو ببینن بوتی قطیقا کنی بکو و جبرا وقتیا چو دنگ کنی ویل دیواری زندان دکات و دنگ لحفد ودگر ریا ممد بین زندان ده خود جواند سرهف و عبا و حروانی لخوا پیچا دخوا سنه که خوتی که بچاوین بیه که جبا بیا خودی تشوتین لیدنگ بکو کنیوی جوگه همم در ندکت